Sad će da skače sa čuvene stijene iza Mogrena 2. Ajmo Jovane, s Božjom pomoći i Svetim Vasilijem. Ajmo. Prekrstio se Jovan. Čekaj da dođe vamo. Evo skok Jovana ide na YouTube odmah danas. Evo ga Jovane! Bravo! Hoćeš ti da skočiš? Bravo Jovane! S Budve pozdrav sa čuvene stijene odakle mladi skaču dolje 10 metara u vodu. Duboko je, stvarno skaku momci fino. A ima jedan stari ovdje, ne znam koji je, šta je, Makedonac, Albanac, on skače sa ove gore stijene skroz, još više on skače. To je to. Pogledajte kakva je to ljepota. Eno ga ostrvo Sveti Nikola, stari grad Budva, Mogren 1 i Mogren 2. I evo ga dečko koji je skočio, svaka čast, super. Ajmo! Vidiš, prekrstio je se. I evo ga, wow, to je skok za 10. Bravo Sokole, super. Bolje u vodu da staneš. It should be like actually the cliff. The cliff should come. See? This is the one. Okay. Yeah. So let him finish. Okay. Dobar je. Otkočen ti je čovječe. Krajine gore je na litici se popeo. Ne vidimo ga, ali ćemo vidjeti njegov skok kako skače. Wow! Bravo, Ukrajina! Pičku. Čuvenoj steni u Budvi iza Mogrena 2 plaže. Odavde mnogi skaču, omladina skače u ovu dubinu dolje, odavde skaču, a koliko ima sa 10 metara, ja im se divim, ja ne bi smio. Evo imaš tu kajaka fino, tamo je ostrvo Sveti Nikola, nekoga zove Havaji, kakvi Havaji, to je Sveti Nikola. To je to, priroda lepa, narod uživa, narod pliva.